الذي خلقنا من عدم فسوى وقدر فهدى ويسر لنا اليسرى نحمده جل في علاه ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين وأشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، في هذه الظهيرة المباركة ونحن في بيت من بيوت الله وأمام وجوه محبة مطيعة نيرة، يطيب لي أن أقدم لكم ما ينبغي للمسلم أن يقدم لأخيه المسلم إذا لقيه، وهي التحية الإسلامية الطيبة المباركة المتضمنة كل معاني الحب والسلام والإخاء والوئام، وهي تحية أهل الجنة في الجنة، جعلنا الله جميعا من أهلها ومن خالديها. تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في طاعته أن يجمعنا في أعلى جناته، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. الموضوع كما ذكر المقدم موضوع ذو أهمية في هذا الظرف، وإن كان هذا الظرف يصاحبه أو تصاحبه أزمات، ولكن المسلم يبذل ما في وسعه في كل فينة حيث دعي إلى أن يجود. والموضوع هو أهمية الدعم للماء الشرعي والأعمال الخيرية. أيدي الله سبحانه وتعالى تقول إن إتي كأن الله ولي بيب آدم ko tagi ko fopp ko ɓiɓɓe adama ɓe ɓuri teddude ko ɓen ɓuri hittude ko ɓen halfina responsabilité mawɗo on wurtugol leydi ndin wontinani diina e nunɗal. E ɓen ɓiɓɓe adama kadi ko wonɓe julɓe ɓen e maɓɓe ko ɓen ɓuri teddude. E ɓen julɓe ɗon kadi ko moftenelaɗe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓuri teddude. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. En yettimo o moƴƴi emen kadi e moƴƴereji heewɗi, o fontani en ndi leydi, o fuɗini puɗi, o saaƴini ndiyan, o waɗi naange, o waɗi henndu, o okkori en nemaji ko naftore kahoɗe, ko waɗɗe, ko ɓorne, ko ñaame, ko yare, ko duncitore, ko ndaare, ko fotinire e piiji ɗin fof. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. sen linti ɗo nemaji Allah ko Allah nemini en e moƴƴereji ko moƴƴi e meɗen, ko wonde e hutorde en andata ittiri muɗum.
ɗum ɗo no landi en andutu wonde ko kanko waɗi yen jarnumo yo yettumo e muɗum yen hutor ɗinemaji e ko o yiɗi o yarli jeyaka e moko bayagal e teddungal e kohankagal ƴettugol nema Allah on yeddiramo Allah en yetti Allah subhanahu wa ta'ala eɗen torimo yo jaɓan en dendanangal moƴƴereji e dewe ko wonde nge wadde kon yo yaafo en dendanangal faljireji ko wonde nge faljude kon yo juulu e nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o nelaɗo yurmeteɗo moƴƴo kohojo tedduɗo ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen fuu mo o neli e meɗen yurmeteɗo yurminɗo en andinɗo en ko honno rewirten Allah ko honto heɓete moƴƴireji ɗin ko honno daɗirten boneji ɗin wiɗen seeɗo kadi o yettinno ngal nelal o laaɓani en reedu yo Allah juuɗe makko juula e sahabaɓe makko ɓen fof juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkunoka yo Allah jokki en kan dina o tabintinna e hoore makko ƴetta e nder makko kadi allahumma amin si ɗum ɗon feƴƴi nde wonno nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki mo yettata yimɓe ɓe jarnataɓe si ɓe waɗanimo moƴƴere hay moƴƴereji Allah ɗin kadi o jarnata ara mi jarni mi weltanike musidal ngal mi tawi Italie ɗo ngal mawɓe ɓen e ardiɓe ɓen karamakoɓe ɓen e sukaɓe ɓen e sonnaɓe ɓen e fayɓe ɓen fof jarnama weltanama wakkilare ko ɓe woni kon e welo welo komi yii kon e maɓɓe e jaɓɓagol e teddingol mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude aray mi weltanike mi jarni ardinaɓe ɗo ɓen fof e mojobere men nden ɗo mawɓe ardinaɓe ɓen e karamakoɓe wonɓe ga hino janginde no wakkilade no ekkutude no eltude gueɗalɓe men ɓen wakkili hiɓe wakkili batte maɓɓe on kadi no yiyade kadi yoɓe ɓeydu e jarni kadi fay en weltanike ɓe Allah yanñi feere ɓay arsikaji ɗin haray no ɓurdi yaajude ɓe Allah yanñi feere muɗum tawi no wakkilora jawdi mum ndi tambito golleji men ɗin ɓay si memminike haray no woodi ko woni e memminde ɗum sikki ala e muɗum ɓen hino jarna hino weltana ɓen jarni weltani union duuɗe Europe e wakkilare ko ɓe wakkili yuɓɓidirgol hakkude golleji men ɗin activité ji men ɗin yuɓɓidira coordonna orienta no moƴƴiri en yi batte muɗum en yi newendeji e muɗum en yi résultat labaɗo e muɗum fewno ɗo no ardiɓe Cheikh Souleymane Salma Diallo kamɓe ɓe wondi ɓen yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude ɓen weltani e jarni kadi ɓe wonɓe ka médiaji kamɓe ɓe yiyatake koye ɓe hollutu aray ɓe suuɗi ɓaawo to hande ɗi site ji meɗen ma nokkeli meɗen ka hayniteɗen toon ka humpitotoɗen toon wano Duuɗe Diina TV Laawol Kisal Kumpital e ɗo kadi mi yiiɗo kadi Pinal ɓe no wakkilani en moƴƴi humputugol en taho ko fewndi kon e aduna on ko fewndi kon ka musidal men ko fewndi kon e jokkereji enɗam men ko fewndi kon e golleji men kafaɗi watti noon eggal ngol en konnguɗi karamakoɓe ɓen kala ka ɓe yewtiri e aduna on weeɓitana en ɗum tawa a waruɗo ka danki maɗa awruɗa ngawɗuma ngu ɗara ɗon karamakojo on ko o woɗɗi o ko o woɗɗi ɗara ɗon himo yewta heɗoɗa faama ɗum ɗo ko nema molanaɗo ko ɗum waɗi hande mo faamari diina mum kam andali ko harmi e ko dagi andali ko hani wadde e ko hana wadde haray ko kanko woni ko sali kono newere nden fof hande no woodi eɗen weltani ɓe jarni ɓenno e hoore maɓɓe Cheikh Alhasan Ba yaafe andiraɗo pullo wuro e équipe maɓɓe ɓe wondi ɓen fof pelen ka amen to ko Cheikh Ibrahima Marela woniri gaɗa toon e wonɓe gaani nga ɓen feanɗo ɓay ko gami wontibina gaani nga
e wonɓe gaaɓe kadi ko ɓeɗo woni e wallitade en tokkidirana en ha tawata ko woɗɗuno kon no ɓatti e wonɓe finance ude ɓay ɗum ɗon kadi no woodi woɓɓe goo ɓe juuɗe mum suuɗi ley no wallitade ɓay hande en andi kala ka jawdi tawaka haray ɗum ɗon ko dari ɗum memminike wo si tawi no woodi ko memmina en tori Allah ɓe wonɓe finance ude ɗum yo allahu lontinaɓe ko ɓuri moƴƴude o jaɓana ɓe sadakaji ɗi ko ɓeyda jawrede ko waɗa barke e maɓɓe haray jama seeni ɓe ɗo ɓen fopp no jarna no weltana duhiɓe suddiɓe sewɓe mawɓe enen ɗo fopp ko addi en ko yiɗugol Allah subhanahu wa taala yiɗa nelaɗo Allah on yiɗa diina kan yiɗa karamakoɓe ɓen askin mbiyaɓe ko karamakoɓe askintinniɓe ka karamakoɓe ka diina torki Allah subhanahu wa taala yo Allah yiɗu en yo Allah yarno en yo Allah yaafo en yo Allah jaɓan en yo Allah malnu en haray ko ɓe holli en yewtuɗo fayda koko wona yewtede e tolande men ɗen fuu ko waɗi ko ko hunde wotere woni e feɗɗude ko ɗon wona e ŋañede ɗulle ko fiyo en jonnidir sookeje itten ko marɗen kon waɗanen hoore meɗen fi janngo ko tawayen ñande en wawana hoore meɗen waɗen nokkure karewen Allah hara ko enen jeyi ɗo wi'e ɗum ɗo ko communauté guinéen ɓe ɓen wonɓe Italie ɓen ko kamɓe waɗi ɗum ɗo rewen ɗon Allah fodde ko embere ko o hoddiri kon si en feƴƴi gasa ɓiɓɓe meɗen ara tokko ɗon no gasa woɓɓe goo harana enen ara rewa ɗon Allah kono hara e baraji ɗin no wodani ɗi nokkuji ɗi wonden e hutorde ko woɓɓe waɗi ɗi hiɓe jogii tono ɓuri enen wonɓe hutorde ɓe sabu na joni wan nde nokkure ɗo darnuɓe ɗo ɓe enen ɗo fof simo ɓe heeɓi 10 kamɓe ɓe heɓay 10 mo be meɗen si en woni ɗo ko en 100 en heɓi mo ɓe 10 an ko 10 ngutu marɗa kamɓe ɓe mari wulure andi ko kamɓe ɓuri donc enen kadi ko fi honɗum enen kadi waɗanta ɗum hoore men tawa en ara e rewen ɗon Allah heɓen baraji ko rewɗen Allah kon heɓen baraji kala arɗo kadi rewi Allah ɗon ko woni joɗi ɗo ko ɗaɓɓuɗo fewno ka weli heɓude ɗon ko ɗaɓɓuɗo ka tonoji ɗin ɗuuɗi ɗon ko on woni joƴuɗo ko on heɓata kadi buyi ɗan gurdam ɗan wuruɗen ɗo o aduna ɗo sikke ala en rewa e feƴƴen wala bagaa wala dawa hay neɓugol ha ala ɗo nafiri luttugol tilka ummatun gadi halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamalu woɓɓe goo rewi no feƴƴi ɓen ɗon woni no Allah hinno ɓe yaadi e golleji maɓɓe ɗin ɓe tawoyi toon enen kadi en ari en lontiki e nder dumunne hun seeɗa enen kadi ko sikki ala ñande goo taway enen wonɓe ɗo ɓen fof hay gooto wuruɗo ala heddoto ko batteji ɗin ko golleji ɗin wiya ɗum ɗo ko kaari wanno ɗum ɗum ɗo ko kaari winduno ɗum ko kaari moƴƴinno ɗum ko kaari bonnuno ɗum ko ɗum ɗon luttata yadhabu lmar'u wa yabqa atharuhu neɗɗo yahay batte makko o lutta nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki hadis selluɗo ɗo ko sunan abi dawud e sunan tirmidi حسنه الشيخ الألباني صححه الشيخ الألباني وحسنه ابن عبد البر وغيره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مذكرا لأمته يقول إذا أحب الله العبد أو إذا أحب الله عبده استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه للعمل الصالح قبل أن يموت ركزوا معي
المعاني المنطوية تحت هذا الحديث. نلا دو ماكي أو دو حديث سلو واتنا ينفون دو ينفو كونسانترو دين نلا دو هون أفاندي دو andin tingol mofte makko de wonno ko moƴƴo ko yurmeteɗo mo yiɗani en kala moƴƴere sago makko wona yo tana heɓu en heddi ko si tawi noon en wakkili kene kadi yiggugo reedu ɗum so yiggani en mbawango yiggen reedu ɗum enen kadi o maki si tawi Allah yiɗi jiyaɗo on ma e riwaya gol so Allah yiɗi jiyaɗo mum on honum waɗantamo gasa enen siko enen joni landaɗo en no okkoraymo laamu lamminaymo leydi ndi koraymo teddungal koraymo ngalu jawle koraymo cellal koraymo ɓiɓɓe o koraymo ɗum ɗo e ɗumɗa ko ɓurata hittude wonki kon naamu ɗum ɗo hay goto aña kono no woodi ko ɓuri ɗum laaɗo maki si Allah yiɗi on tigi istamalahu o gollinaymo no wawi wi'en o kurkaymo o ƴettaymo fonctionnaire jo makko o ƴettaymo gollowo sahabaɓe en tawi ɓe famal ɗum ko no Allah ƴettirta goɗɗo golle onno Allah kurkirtamo alu kayfa yastamilu ko onno Allah kurkirta goɗɗo ko no Allah ƴettirta goɗɗo gollowo mum وماك يوفقه للعمل الصالح قبل أن يموت الله هاورين دينا او جيادو مودum yo gollu golle moƴƴe ado o mayde haray o Allah no yiɗi kala mo Allah hawrin dinni yo waɗu golle moƴƴe ado mayde o Allah no yiɗi sabu nasi on tigi waɗali golle moƴƴe ɗen ha o maayi haray kanko e moƴƴere ɓe waynodiri o heɓata ton hande kadi ko ɗum waɗi ɓe waɗali golle moƴƴe ɓen no immitoroya ɓe yi'oy ko woni lahara ton kon ko wiyata qala rabbi irji'un la'alli amalu salihan fima taraktu anna Allah yiltela ɓaawo mi waɗa golle moƴƴe ɗe mi waɗano ɗen ɗe mi ronkuno wadde ɗe mi salino wadde ɗe Allah yiltan ɓaawo noon mi waɗa ɗen ɗo heñe joni mi yi ko rayal ayn kalla wattande kadi ɗon tigi a yi ton ko ale sans retour artugol ala few ngam Allah hawrin dinnayi on tigi yo waɗu golle moƴƴe ado o mayde tawan golle ɗe moƴƴi wo si tawi ko fi Allah ɗe waɗira hara ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ñemba e golle ɗen hande Italie ɗo ka wonɗen ɗo hande no jeeya e ko ŋaaŋi en ko maapini en moƴƴi heɓugol nokkure ka moogoɗen rewen Allah janginen fayɓe men ɓe ne en ɓe e hoore diina l'islam ko mawɓe men ɓe neyi en e hoore mum kon ne en ɓe e naamuji moƴƴi ko tawruɗe mawɓe men kon neediji ɗin e finatawaji moƴƴi ɗin fiwota ɓe yoosu e jama mo wuruɗen e mum on ɗo imo ɓuri en ko e nder maayo wonde sen ɗaɓɓali ko hiwa fayɓe men ɓen ka jikkuji ka diina ɓe yoosay heɓugol noon pay kum feewu kum ɗum ala coggu bimana kala ko ɗum kutuma kala ko ɗum ɗon landi e jawdi haray no fanɗi sabu no jeeya e moƴƴereji ɗi accirta ɓaawo ɗi tawata baraji ɗin tawoyte haysi a maayi e jangtoyte ɗum ɗo yeeso seeɗa a accugol ɓiɗɗo moƴƴo annduɗo Allah
andi nelaɗo Allah andi haqqe nene e babata o du'antoma o inna waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah yurmi yumma e ben an wana ɓe ne'irnomi fewno ko moni e bobo fewno ko moni bobo no nawigol mi j'ai perdu mon papa ne ka ko honno e perdi baba a perdi pellete a perdi baba ma kadi perdi goy a perdi baba kono baba kadi perdi ɓiɗɗo si tawi ko sifa ɗum ɗon ko mes condoléance ko ɗum accirɗa ɓaawo haray marsade. Idan fiyen heɓu nokkure ka ne en geɗal ɓe men ɓen karewen Allah wona malaika kippoto waɗana en ɗum. Mi tangina kadi heɓa e arabuɓe aroɓe waɗana en ɗum ma heɓe woɓɓe go iwoɓe nokku go ara waɗana en ɗum. ɗum ko enen waɗanta ɗum hoore meɗen ko enen ittata ka jiifaji meɗen waɗana ɗum hoore meɗen. Buy enen wonɓe ɗo ɓen no mari cuuɗi kamen no debri hayɓe cuuɗu no mari chambre tati e salon no mari woɓɓe no mari étage woɓɓe no mari duplex woɓɓe no mari no etorɗen noon ha heɓanɗen hoore men suudu etoɗen mahanen Allah suudu no jeeya ko Allah landi en ye mahan mo cuuɗi Allah ɗin ka paleji makko ɗin ka hoore leydi ɗo ko juulirde ɗen. Se mahani Allah suudu Allah subhanahu wa ta'ala mahanay en cuuɗi. Ari hadis selluɗo man bana masjidan lillahi bana Allahu lahu mithlahu fil janna, to riwayat Muslim. Mo mahi juulirde fi Allah o mahiri juulirde nden Allah mahanay mo wanon nden ka aljanna na jandugol ngol de ko ɓay ko suudu e suudu no wi kaari no mari suudu, lamɗo kaari kadi no mari suudu, millionnaire jo kaari no mari suudu, ko ɗi kafi ko inde nden kono naaɗi gotum ka. Idan ko noon ari hadis goɗɗo goo ko wi man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. Mo mahani Allah juulirde Allah mahanay mo suudu ka aljanna. Sahabaɓe nelaɗo kamɓe si tawi fi aljanna wowlama haray hande kadi haqqille maɓɓe ɗen ala ko ƴetti ala ka fewti ala ko maapi sina ko honno ɓe heɓirta o aljanna. Kono waɗi ɓe hewno landa gonla ɓe ne nelaɗo yeetin golle tawa si mi waɗiɗe ɗen ɗon wonay sabu mi daɗa yiite mi naata aljanna. wanno hadis Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu fene ko ɓe Tabuk ɓe ari ɓe Tabuka ɓe ari ha nange wuli tawi yimɓe tampi ko ɓe woɓɓe ko seppoɓe koye geloɗi nawigol ko auto climatisé wona hay moto wona hay vélo nalal maki fowtoɗen mo ɓe ɗaɓɓoyi ka sora e ɗowdi fatafarraga nas. Mu'adh ibn Jabal ɓay o heɓi ɗowdi ka o sora o wallini ɗon ko makko kum o fowti seeɗa o inni acci mi laara ko hombo ɓuri ɓattade lanɗo e ɓe e jama e mbatu ngun ɗo. O ɓanti to o tawi nelano takko makko o inni wala abtahilu ha fursatan mi profite o ari o wi nelaɗo na dérange gol ɗo garay kono miɗo faala o landari ɓay Allah waɗi ko enen ɗiɗo tum woni ɗo. O wi dullani ala amalin yudkhilul jannata wa yubaiduni minan nar. Tindinan golle ɗe mi waɗa tawa ɗe woɗɗinaylan yiite ɗe naadalen aljanna. ɗalmaki bahin cooboti laqad sa'alta an azimi Allah ndige fi ko mawɗo lakinnahu yasirun ala ma yassara Allahu lahu. kono newanimo Allah new o jiiyanimo ɗum ta'budullah wala tushriku bihi shay'an wa tuqimu salata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul bayt e on ɗo riwaya watta tahujjul bayt summa qala ala adulluka ala abwabil khayri ha hadis on gasi
oɗo o wi ko ɗum ɗo wonno ko mapinimo goɗɗo go kadi ari tawi laɗo wi nelaɗo yeetuɗan ko golle honɗe ɓuri moƴƴude woni fo alayka bisawm ho honno won shahidi on e ɗum ɗo ɓe sahabaɓe kamɓe si wonno fi aljanna haray hay hunde hande kadi ala ko ɓe mari kon fof si ɓe ƴettay ɗum ɓe waɗa fiyo ɓe heɓu aljanna haray kamɓe ɓe wakkili hara wuri no newaniɓe kadi ha ɗon andi ko ɗum ɓay o aya ɗo cippike lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun on heɓata birru on no wi'a birru ko aljanna no wi'a birru ko wela e Allah wi on heɓata ɗum ɗon hatta tunfiqu ha okkitiɗon mimma tuhibbuna ko yiɗuɗon kon tigi tigi e jawle mon ko tuma ittuɗon jawle mon wela e ɗe on ɗen tigi ka ɓernde dogata daro ɗon ko on tumata heɓa toon birru ɓa o aya ɗo cippike sahabaɓe mo ɓe daruno ko jawdi hondi ɓuri hittude e makko ƴetti addi inni nelaɗo awa e hinɗum ɗo mi okki Allah mi waɗi ɗum ɗo fi sabilillah Abu Talha addi Abu Talha al ansari himo jogino zarde no wiye Bayruha zarde gon no ɓuri mawnude kala zardeji wonɗi fewno ɗon ɗi Madina ɗi fof majji yimɓe takam e Madina ɓe fof kanko ɓurno jogade jawdi e jawdi makko ɗi fof ko onno zarde ɓurno ndo keye c'est ko zarde mo leɗɗe tabaro temeɗɗe jeegono e nder mum koloji no nder toon cuhoy no nder toon nelaɗo naateno toon hewno naatugol ka jardin kadi ko ka takko juulide nelaɗo ka central ka hakkude saare laaɗo naateno ɗon o fowto o yara ndiyam ɓuuɓuɗan o wonɗan toon o nafo tamar o yalta ɓay o aya ɗo cippike Abu Talha miijiti inni ene jawdi komi mari kon fof ala ko hitte am woni keye hewti o jardin ɗo hey ɓay jaka mi heɓata birru o ha mi okka komi ɓuri hiɗude kon e jawdi anni ko ndi ɗum ɗo mi ɓuri hiɗude waro inni nelaɗo Allah cippini o aya ɗo o min heɓata birru ha min okka komin ɓuri hiɗude kon e jawdi amen jawdi andi fof ko ɓurta mi welde ko Bayruha o jardin ɗo mi okki Allah ij'alhu haythuma shi'ta kala wo ka faalaɗa waɗɗo no tawruɗa no gasira o waɗ subhanallah itta jawdi muɗum tawana yurnagol nan ɗo ene ko honno fewndori est ce que ɗum ɓe wonɓe yeeso toon est ce que ɓe ehi no tawruɗo wo warre noon Omar kadi waɗi ɗum o wi kankadi ko jawdi makko ndin ko ɓuri wonde keye ko leydi himo heɓuno Khaybar ɓay sendama toon o wiɗi ɗum mi okkiidi Allah wana noon idan haray ɗen hani ñembirɗe ɓe ko ɓe ɗaɓɓayno kon ko ɗum enen kadi faalade yo Allah hokkore kono noon be on tigi wakkilo ko be on tigi sooda par ce que Allah subhanahu wa ta'ala ko wi inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah yeeyu aljanna on julɓe ɓen yoɓe ittu wonkiji maɓɓe ɗi e jawle maɓɓe ɗen fiyo ɓe heɓo aljanna te haray no woodi ha joni e o zaman men ɗo wonɓe ñemmude ɓen waɗa ɓe moƴƴereji so ndaari ɗi wakfuuji hikka ko mi yahi hajju mi yahi ɗaɓɓitoygol hajjiyankooje amen majjuɗo mi yahoy e nokku kami wayrno rewde e misfala on Chari Khalil mi yiɗo étage ɗi mi tiggiti tawi goɗɗi ko 17 dal tawi no windi noon awqaf al fulan ko waqf ɓeygure kaari e ɓeygure mum 17 dal goɗɗo wi ɗum ɗo mi okki Allah ɗum noon wona nokku ngotu wona nokkeli ɗiɗo nokkeli tati
katawata e nokku ɓurɗo hittude puisque suudu takko suudu Kaaba nanda e suudu nokkili ko ɓay e nder leydi ndin ko yeeya ko ala ka ɓuri sattude tumbere ko yeeya ko gewti ko yeeya ko takko suudu Kaaba